Mora se ovo voliti, mora se ovo da bi se moglo držati i sve. Da ne volim, ne bi radila to, što će mi? Mislim, ne bi mi bilo to interesantno da ne volim. Dobrim bikom, dobrim ljudima. Šta to imaš još? Ima. Ti si lutka. Ti si lutka. Ma lijepi moji. Tako. Zeću. Senidin osmije dženi sve govori. Ja sam to htio snimiti. Puno srce, vjeruj. Svega i ovo, muško. Evo ljepotana. Ne, Miki. Gledaj ti, gledaj. Ma imamo mi u štalama. Ko muze više? Pa ne muzem, Telad najviše. imam telad. Ja telad, Hoću sam da vidim izraz dženog lica. Evo je, za ovo se živi. Bez nje nema priče. Borba kroz život i svi bi da žive na visokoj nozi. Pa hajde, dobro je vi kamermana, očeraj ovo snimanja. Neka. Rano se ustane da bi se moglo, evo sad će. Znaš kako su sadak je baš pravo. Lutka jedna, pravo je sada. Kažem i zahvaljujem se ljudima prije nekih 13 godina kad sam bio na postelji. Zdravlja, što više sloge u porodici i sloge među ljudima, što više. Senida, eto blaga, Senida. Evo vidiš, evo ga. Eno Janko. Što kažeš ti sabahom, jel da, sabahilden? Ja, rano se ustane da bi se moglo, evo sad ću ja sam da malo uzmem. Moraš sve na vrijeme, svi hoće da jedu. Neće niko da je gladan, žedan, evo moraš počistiti. Hajde Zeću. A ja vidiš, ali ti si prije svega hrabra žena kod ovakve, ajmo reći, grdosije. Nije ti belaj. Ma nije, vjeruj. Što bi rekao? Vidi se da voliš, vidi se. Ovo je moj ljubimac. Ovaj je ovdje, ha? Ovo je Zećo, ja. Ma ja. Pa ti si uvijek za njega, Boga mi. Šta će ovi drugi, hoće li plakat? Neće, svi ja njihov volim. Sve podjednako. Janko je uštali sa bikoma, to još nisam vidio. Pa nema, nije ga mama htjela i tako da sam... Ali kako smije, neće ga, jel? Pa neće, on je gore posebno. Ozbiljno? Ma ja. Neće ga, znači. Proć, ma ja. Koke su žive, zdrave? Ma jesu. Bude li jaja? Ma bude. Pa ja, vidiš Ma ja ti. bude. Aha, imaju evo širinu, hodaju. Ali sad ih malo slabije puštam, pošto sam malo to sredila, poradila. I eto. Dragi gledalci našeg kanala, evo Narodne TV, prije 2 godine smo pravili jednu lijepu priču ovdje sa Bištrana kod Kaknja, kod naših domaćina Džene i Senide Lopo. A evo i ove godine, odnosno u nedjelju 26. aprila, sad u nedjelju, ovdje se održava tradicionalna teferić korida. Došli smo posjetiti evo ove vrijedne domaćine, vrijedne ljude, poljoprivrednike, zemljoradnike i stočare, da obogaćuju priču o seoskom turizmu, inače o turizmu i običajima i tradiciji naših krajeva. Pa evo, ovom prilikom idemo da ponovo napravimo s našim Dženom, s našim domaćinom i njegovom suprugom priču i da obiđemo njegovo imanje. Tako da evo, kogo bude htio da gleda, prvo pretplaci se naš kanal,
podržite tu i evo, šerajte naš video. A ja ću evo zahastal za sto, što bi rekli. Bujrum, dobro nam A došli. prvo ću ti zakačit, hvala ti žena, prvo ću ti zakačit u minđušu. Može. Ovako i vi onima, znaš, kad dođu, hoćete zadit, Ja, ali stoje dvije, evo. ja, to je tako. Senida, kako si? Dobro, kako ste vi? Dobro došli. Rekao sam, evo, hvala ti puno, bolje vas našli. U uvodu nekako rekao sam, jedna fina porodca, domaćini ljudi, poljoprivrednici prije svega i evo jednu lijepu priču pravi Đeno, evo svake godine. I koliko to traje, evo već, ja nisam znao reći, a evo ti ćeš nam to ukazati. 7. javna korida, nećemo nabrojati humanitarna druženja i ostalo, 7. javna korida. Znači 3 smo pravili, pa je pauza bila, pa 4. Koji svake godine trudimo se da napravimo što bolje, što ljepše, da se svako osjeća ko u svojoj avliji. Evo i ove godine smo napravili, evo već završajemo, danas je četvrtak, mi smo već pripremili, znači već sutra gosti mogu da pođu dolaziti i dolazit će nam. Isto u vrijeme uštimo, evo. Pa svake godine ja to tako na vrijeme, uz pomoć svojih prijatelja koji dođu na ispomoć, pomognu. Ovim putem se zafalim, prvenstveno mom Amidži, tu je sa mnom uvijek moja desna ruka. I ima mnogo ovakvih mojih prijatelja koji rade sa mnom na rudniku. I komšija, naravno. Hvala svim ostalim. Bilo je i svaki dan dođe, evo i danas ako Bog da dođe posle posla. Ko kad su radni dani, svaki ima svoje obaveze. Ali dođu ljudi, pomognu. Hvala im. Ove godine malo imamo više programa tog nekakvog. Ja sam i prije radio te turnire na Bištrelima, organizovao. Čuj. Ove godine hoću da vratim to ponovo u tradiciju. Vidio sam doli si Bundesligu osnovu. Stadion je već spreman, sve je spremno. To je uz pomoć mojih zetova. Jo. Jedan i drugi vole loptu ganjati, vole igrati. Hoće samo biti muške ili ženske utakmice? A ne možemo, žene skidaju majice kad jednu gol. Šta fali ako bude? A ipak u mene voli da je to malo dalje možda vidi. Zezamo se, onaj. Pa ima, lijepo je već prijavljena ekipa, ako Bog da nadamo se u subotu lijepom druženju. Od 10 sati kreće turnir. Pa imamo borbe mladih bikova, junaca. Ima čak i većih bikova koji će doći na probu, dosta je se naroda najavilo. Ma ja koji svake godine, naravno sjelo doček mojih prijatelja iz daleka koji mi dolaze, ima mnogo. Imam sa svih strana, Srebrenik, Živinice, Banović i Rogatica, Ključ, ma ima nas odsakle. Kako on sluša Senida? Ma, odlično. Da nam slobodno sad sve. reći, nema veze. Sve čuje. A poslije kako bude, da ti nama reci. Dobro je, mašala, ma super. Držite se skupa, vidim, Ma, priča je naravno. porodično vezana. Tako je. Zajedno se sve može. A kad mi... Ko sad pije ovu? Ko maksuziju pije? Vidim, napol stola je. Nekad ona, nekad ja. Dobro, jedna fina priča, tradicija našeg svijeta, bosanskog, našeg naroda, kakenskog. Tako je. Ovdje nekako, vi s ovom pričom nekako ljudima približavate i tu priču o seoskom turizmu, ja sam to spominjao često. Tako je. Koliko tradicija značajna, evo, Senida, boriš se, malo je danas žena koje se hoće da se bave poljoprivredom i upravo pričom na ovakav način, kako uspijevaš, evo, znam da si registrovala biznis, mislim poljoprivredu i to šta već radiš. Kako je održati, evo, šta sve radiš ti? Pa, super, fino je sve. Malo je teže, ali polako. Kad otuži, sjedi, odmori, pa dalje. Nije ništa teško što se voli. Zajedno pomažete? Zajedno sve, ja. Kad Đeno na poslu, ja sam tu u kući oko stoke. Kad dođe, onda zajedno. Uglavnom, zajedno smo uvijek. Koliko vas u kakvim ima ovako da se žena se bavite na poljoprivredu? Pa joj, ne znam ti sad tačno reći. Ma ja ne znam sad tačno, nisam nešto upućena u to. Ali ne mal broj? Ja. Znači ima nešto, ali, Ma ja. Ali nisu puno svi ni registrovani? Pa nisu, vjerujem da nisu, ja. Koliko to znači, evo za jednu ženu, možeš se baviti nekim drugim stvarima, mislim proizvodnjom i to, na šta se fokusiraš ti najviše?
Pa ništa, pretežno janja to jedino, a ništa drugo. Većaš? Ma, eto, prodaja i to. Neće Đeno da ne pojedi. Pa, pojedimo. Da ne bude prvi kaj pastir da je pojeo. Radimo da pojedimo. Ja, radimo da pojedimo, da imamo sebi za svoje potrebe. Ovo je ovdje familija, jel? Đeni, namiđa i prijatelj. Namiđa i prijatelj. Radni kolega. Radni kolega. Tako je. Hoće li Đeno uprijet? Hoće. Hoće. Da. Kako Ovo, kako ga, ovo ovdje? Amidža. A fino je familija na okupu, lijepo je to vidjeti. Pa jest, hvala Bogu, imamo mi lijepe odnose familijarne, družimo se, eto. Ja pravim ovo što pravim, nije lako. Treba mnogo odricanja, mnogo svega da bi se ovo napravilo, upakovalo, da bi bilo kako treba. Bezbjednost broj 1, pa onda dalje. A evo, kao što vidite, od mokrog čvora pa nadalje i to sve ima. Naravno, ove godine koji prošle godine nismo imali, malo je lošije vrijeme bilo, pa nije do nas bilo, nije nam ispoštovan Lingišpil i Luna Park, ali ove godine, ako Bog da, već sutra stiže Luna Park, dole će ispod kuće biti. Ko se više raduje, djeca ili odrasli? Pa vjerujem, ima svima pomalo godine. Vrte se, jel? I ove godine po prvi put ubacujemo narodna kola. Jel? Narodna kola će dole biti na stadionu, znači cijelu nedjelju kola će biti ko vole igrači, njima će da poigraju, djeca će ima gdje, ovdje će biti naša kafanata, muzika uživo. I eto, šta da kažem, gledali smo da upakujemo ono onako kako dolikuje jednoj normalnom teferiću narodnom i koridi. Očekuješ sigurno velik broj ljudi? Naravno, koji svake godine napravimo neke normalne borbe, ne s tim prevelikim ciframa, ko što se lupaju te neke prevelike cifre, mi nismo u toj mogućnosti. Koliko je to realno i priča, mislim, o tome, je li to onako napuhivanje ili je stvarno realna priča? Ti si evo svugdje po Bosni i Hercegovini, krećeš se i po RS-u i po federaciji, nema? Pa krećem se, stvarno, na mnogim sam koridama tu prisutan, a isto tako pozivam ljude da bodu, pa kad mi kažu cijenu onu koja nije prihvatljiva za mene, ja i zaobiđem. Pa ja. Ja idem ono što mogu svojoj mogućnosti da ispoštujem zajedno sa svojim nemalim brojem sponzora. Imam ja nemali broj svojih ljudi, svojih sponzora, prijatelja svojih. Čak koji ne mogu doći na koridu, budu sponzori, dođu, donesu, hvala im, dođu, doprinesu bilo čime. Meni je dovoljno lijepa riječ i odmah mi je sponzor. A imam, hvala Bogu, svake godine dovoljan broj ljudi da onoliko koliko ja napravim koridu mogu se pokriti, da ne bi bio nekome dužan, da ne bi bio nekome sutra da se priča ovako onako. I naravno uzmam i organ koliki se mogu pokriti. Ja najviše bi volio kad mogu napraviti koridu da bude džabni ulaz, znači da ne naplaćujem ulaz. Čuj. Ali eto, ove godine morali smo, ja sam morao dignuti cijenu na 15 maraka ulaza, to mi je žao, ali sam nastojao i trudio sam se da mi bar porcija ćevapa bude 10 maraka. Pa i to fino, vidiš. Pa tako je, svugdje je 12 maraka porcija, ovo neće biti 10. A na Teferiću, Boga mi, dobra cijena tu. Pa vidi nešto, ima velikih, evo svake godine su neka nova pravila i neka pravila. Dok je pravila, bit će i svega. Ali sve to iziskuje troškove. I tako da ti moraš unaprijed sve te troškove izmiriti, pa tek onda pristupiti, evo ovako ovim radovima i dalje. Ali hvala Bogu, imam te svoje prijateljski, mogu dogovoriti normalne i cijene bikova i normalno sve. Cijene pića, isto hoću da spomenem, ima znači za svakog od 3 do 5 maraka. 5 maraka je Heineken, koga voli neka pije. Meni kad bi bio i 3 marke, ja ga ne volim. Nešto mi nije ukusan. Uglavnom ima, prilagođeno je sve, stvarno normalne su cijene 100%, koji prošle godine, koji svakih godina nema veze na ova poskupljenja, na ove divljanje cijena. Meso isto bit će prihvatljiva cijena, 50-55 maraka, neće sigurno biti skuplje. Meso ili vaše ili kako? Nije, ne mogu ove godine da ispoštujem puno je tu posla, puno mi je obaveze da bi mogao ja
sve stići. A neko ovdje će... Imam ja svoje ljude koji su, Prijatelj tvoj ma neki. tako je, koji više godina rade te poslove i mislim imaju svoje firme, shvataš. Imaju Rožnjeva dovoljno, imaju. Tako ima, ako zafali ima kod mene. Klaćemo. Uglavnom, već to da kažem, bitno mi je svake godine da napravim nešto novo, ali da je to prihvatljivo za svakog. Sad ti kažem, eto, te kola, ta narodna, svake godine ovdje, to je tako svagdje postalo na koridama, svako će mu se otpjeva, svako uplati pjesmu, pa onda ja moram prekidat. Te ubaci kolo, ovo, ono, pa sam odlučio ove godine da posebno kola i nek Jel, pa fino, ko voli odvojilo da se, igra znači, tako, priče. odvojeno je to. Kola će dole biti, ovdje će biti šator s muzikom i tako. Biković samo za druženje. Ko vam pjeva? Ko je ovdje repertoar? Razbe band, ako Bog da, Dženeta i Sidik. Vidit ćemo, možda bude i koji gost iznenađenja, možda smo u pregovorima, ali Dženeta i Sidik, to su i Razbe band kompletan, znači to su ljudi koji su nam dolazili humanitarno ovdje kad sam pravio, dosta sam pravio, ne bi da imentujem kome i sve, dolazili su bez marke honorara. Znači, kod mene zaslužuju da odrade. Tako je. Prije svega ljudski. Tako je. Isto što imam ekipu konobara Čigre iz Viteza. Znači, oni su isto dolazili, radili humanitarno. Za dan rudara ovdje je bio šator, hladno, snijeg. Došle su, nisu htjele, znači, ni ručak da uzmu o trošku našim. Ispoštovale su, odradile su posao, zato ove godine one imaju prve pravo da rade 2 dana, subotu i nedjelju. I plus sponzori bili za našu koridu. A uvijek su i ove su godine i sponzori, shvataš, ja. novčano i... Uvijek su tu. Zato i ostali koji imaju još lokalni konobari, nek se malo redaju poslije. Odakle si ti rodom? Ja sam rodom iz Nažbilja. Iz Nažbilja? Ja. Gdje je ljepše? Pa ovdje. Ovdje? Iskreno kažem ovdje. Priroda, tišina, mir. Pa jest, lijepo je u Nažbilju, ali ovdje ljepše. Odeš često? Pa slabije, vjeruj. A nisi? Ne, mama je tu pretežno kod mene. Ma bilo bi njoj ljepše s Nagor. Pa ne bi, vjeruj. Nažbilj, svaka čast, to je moje rodno selo, ali više sam ovdje već gore. Ovdje sam 23 godina, gore sam bila 14. Pa vidiš, A ja. ti si odakle ti je žena. Šta hoćeš? Jel? Ali Ti su se ko izmotu, ali ne mereš, jel? posebno mjesto. Te mi reci selo ovdje koliko je, vidim da su dosta sela napuštena. Ali evo, lijepo ova slika doživljava selo, ali inače, koliko sve ljudi ovdje ostali ili nisu, ne znam. Pa ostalo je dosta, ima dosta i omladne koja radi vani, ali se nisu još bištrana odrekli. Ali ima dosta sela, mislim, ovo poslije rata, shvataš kako je rasulo bilo, većina hrvatskog življa je odselilo i nema ovdje, ostalo sasvim malo. Ali ovi lokalni ovdje što su ostali Bošnjaci, i dalje su tu. Pa ja vjerujem zahvaljujući firme, evo i ja sam hodao po svijetu, pa sam dobio posao tu na Rudniku i sad sam tu i ne bi poželio nikad nikom da ode u svijet. Znaš, to je tako. Usus. Ma joj, biti domaćica i sve, da bi zaradio neku marku, svaka mu čast ko može. Odvojen od svega, od porodice, od svega. Ne znam, ko može, nek mu je sasreću. Ja taj život ne mogu. Ja više volim ovdje za neku simboličnu platu raditi, nego tamo za duplo veću sa eurima. Ja, pa eto i pečeš, često pečeš, vidim, objavljuješ po internetu. Često pečeš, pečenje radite. Tako je, pa tako je, za naše prijatelje mi ispečemo uvijek, radimo. Ma borba. Čapi se nekad. Ma vjeruj mi, ovo sve što mi radimo, kad bi radili samo od moje rudničke plate, ne bi se moglo. Nego eto imamo stoke, pa sa stokom, pa ovako, pa onako, pa eto. Dobro su sad rudničke plate, nekad je to bilo... Pa vidi nešto, 2001. kad sam trebao ja na Rudnik, nisam iz tog razloga, u mene je babo radio na Rudniku, tada on bio kopač 600 maraka plata. Ja otišao ko NK radnik na elektranu, uz firmu TAT, imao 1600. Što ću ja na Rudniku, radim svoj posao. Ali eto, sad su stvarno fine plate na Rudniku
I onda tu smo, shvataš. Onda kući zadnjih sam. 10 godina se popravilo stanje. Da. Pa šta ja znam, ja uvijek sam bio zadovoljan platom, nisu loše plate stvarno, jer evo sad recimo 22 marke topli obrok, nije to malo. Ma ja. Nije to malo za jedan obrok, nije to malo. Kako bi bez koride, kako bi bez teferića? Pa teško. Kako bi? Pa Evo. teško. To mi je sad nampalo, evo Ja. na primjer, sve na šalu na stranu je svova priča i radiš tako. A tako A je. kako bi čovjek sad, evo navikao si, šta ja znam, sve ovo stoji nekako i arena je sve okom cijele godine, ti to održavaš. Tako je, sve stoji, sve arena se ne diže, uvijek ima nekih prijatelja, nešto bodemo, neki junčića, probajemo, ovo ono. Ja. Jednostavno imamo gdje i svoje volove ispuštat. Pa vjeruj mi kako je krenulo ovo zatezanje ti nekakvih cijena i ovo ono, da sam debelo razmišljao ove godine da li da pravim. Ja. Jer nabijanje tih cijena, prvenstveno za borbe bikova, pa onda daj ta odobrenja sva koja trebaju. Šta je sad tu problem? Mislim, šta traže od vas? Je li to stvarno naciljano da se stane? Pa vidi Neki nešto, ne bi ja sad mogao u tome reći, da li je to cilj neki, ono je prvenstveno, znači tako odredbe i tako to treba da se ispoštuje. Znači od hitne, vatrogasaca, šta ja znam, security-a, te agencije koja zaštitavska, moraš imat svoje redare. Traži, zahtijevaju. Ma naravno, moraš imati zemljište, skicu zemljišta, ugovore zemljišta ako nije tvoje zemljište. Mnoge te neke stvari, ali evo jedan ću primjer reći. Vatrogasci su bili 50 maraka, a ove godine su 200. Nemoj zezati. Znači, to je drastično skuplje. Ja. Znaš, i tako te mnoge cifre, da ne iznosim svake cifre koliko je šta. Znaju ovi moji kolege koji prave koride, koliko to sve košta. Tako da je taj ulaz morao se malo Ja, zato poveća jesam možda razmišljao oko troškova. Pa jesam, vjerujem ja sjedim, razmislim pa popišem otprilike, jer ne mogu ja pamtiti i neću da pamtim, ja pišem koliko šta košta, pa kad uzmeš na olovku, znaš, izađe to, pa moraš onda, malo smo morale to ove godine Pa ja, zaradi čega onda praviti priču? Mislim, sve možeš voliti. Tako je, ali ako ću ja bit u minusu 5, 10, 15 hiljada, koja koristim da ovo radim u volki i truju, ja nikad trud svoj ne računam. Ja. I molim Boga da budem na pozitivnoj nuli. Poljoprivrednik nikad to i ne može. Tako je. Svoje vrijeme koristi i troši. Tako je. Ali eto, hvala Bogu, javljam ove godine lijepo vrijeme u odnosu na prošlu godinu. Ove godine je stvarno javlja 24 stepena u nedelju, subota 22, nema padavina i odmah je to nekako glavna riječ koja se vodi. Jer ja po mjesec dana gledam u nebo, prije koride. Što? Pa eto, samo ako se malo naoblači, žiga me sa svih strana. Hajmo sam da prošetamo ovdje do arene i ovo da možemo, evo, krenut ćemo odavde sa ulaza. Odavde ćemo ja znam da je teško se odvojiti, ja sam sebi rekao da... Sa ulaza ćemo krenuti da bi malo i ljudi upoznali kuda će dolaziti s bikovima, sve šta kako. Ti možeš se evo ovdje sad. Gdje mi reci, odakle stvarno priča ta krenula tvoja, recimo za teferiće? Jeste vi to skupa nešto ili je navratio vas neko, mislim? Lijepa ste priča. Slušaj, ja mnogo prijatelja koridaša imam, pa idem dosta na koride, pa sve uvidim ovako, mogu bi ja, znaš, ovako, onako, i tako je to krenulo. Prvo od jednih prijateljskih druženja, šta ja znam, borbe mladih junaca, pa onda jedna korida, pa fino, pa druga, pa treća, pa eto. Koja ti je najdraža do sad srednja? Koja vam bila da je ostala vam baš draga korida, ne znam, do sad? Pa joj, vidi, svaka korida ima sve nešto posebno. Sad da izdvojim neku baš da je bila... Je li to kad pobijedite? Možda pretprošla, 2024. Kad vidiš da je uspješno? Ma vidi nešto, nikad, prošla godina malo je bila malo bila lošija, nije bilo toliko. Ali nije neki crnjak. Ja. Popravit ćemo ove godine. Ma slušaj, tu smo mi čitav život da se vadimo i popravljamo. Ja. Sam što hoću da kažem, svaka korida, ja svaku koridu imam na stiku. Ja svaku koridu
preko zimskog perioda pregledam po 5-6 puta. Da vidiš gdje ćeš, šta ćeš, kućeš. Znaš, i svaka, što kaže Senida, svaka korida ima svoju draž. Ja. Sad, Znači, ne bi mogao izdvojiti koja mi je ono baš bila i svaka ima na nešto svakoj koridi posebno. nešto posebno imao. Sad da izdvojimo baš da je bila neka posebna, ono, sve su Što najbitnije, svaka je protekla Ja, u redu, u miru, redu, kulturi. bez problema, bez ikakvog incidenta, bez nešto. I u svakoj koridi smo dobili nekolicinu prijatelja više. Znači, ima Svake ljudi- godine dobiješ još više prijatelja, ja. Ima ljudi Upoznaš ljudi. koji su boli pa ove godine ne boduju, a i opet kažem nek ne zamjeri nikoga. Treba malo i promijeniti. Ne mogu svake godine te isti biti na plakati. A jest to. A ne mora ja. znači da neće dogodne biti tu. Treba sve doći. A treba i ovi ljudi Ja. koji su tek nabavili pa imaju volju, pa treba njima izaći u susret da i oni uđu u arenu da vide šta je, kako je to. Kamera, ajmo malo do arene do pošeta. Ja, samo ako nije što da prođemo sa ove strane, da usput znaju kuda ćemo bikove. Znači, ovo je glavni ulaz. A ovo nije dole. Tako, ovdje će biti glavni ulaz. Znači, ni jedno auto, ni prikolica, ni bik ne mogu biti u krugu koride, teferića. Aha, vidiš. Znači, ovdje će biti momak koji će slat bikove ovdje, iza šatora i dole će biti. To bilo dole, jel? I dole će biti. Jel ovdje glavni ulaz bio dole? Ja, samo što će Ne, bikovi... uvijek je odavde ulaz glavni za teferić koridu, uvijek je ovdje bila. Samo eto, ove godine ne smijem ni jednog pustiti, ni prikolicu, ni kamion, ni jednog bika dolu krug ne smijem pustiti. To je neko pravilo, jel? To je tako pravilo izglasano i tako je to. I imamo ovdje od ulaza prema areni gore nekih 50 metara na desnu stranu imam 50 duluma parkinga. Nemoj se za tu. Znači, to ti je nekih 100 metara do arene. To se fino. Ima evo ovo gore sve preko, ova livada, poviš i šuma, 8 duluma, tu mogu bikovi se povezati. Čuj, pa ja vidim. I znači ovdje, pored bunara, iza šatora, do arene, tako isto se ovdje i vraćaju. Pa ja ima i hladine, vidimo ovdje. Jer, tako je, izdvojeno je da ne Nisu bi na suncu. bikovima, tako je. Ne smeta im ništa. Tako je, ali eto, opet ću ja putokaze sve imati ovdje, imat ću ljude koji će upućivati sve. Mislim, hoću da bude to kako treba, ako Bog da i mora se to Senida, malo... lokacija vam je, ja sam rekao, baš specifična i lijepa. Mislim, na odvojenom ste baš ono, što bi rekao narod, baš za ovog ste posla napravili. Lokacija je baš ono... Pa jest. Znači to da ste baš ono birali, šta ja znam. Pa izdvojeni smo, ne smetamo nikome, shvataš. Ovo što se i drugi njiva koristi, sve se na vrijeme reguliše. Ovdje radite ispaš ovaca, jel? Tako je, ovdje ovce pasu, cijelu godinu ovce ovdje pasu, da nisu malo dalje od kuće iz tog razloga što sad ima lutalica, pasa, mali... Ima problema ti, evo šta je? Hvala Bogu još nismo imali. Ima sa stokom, hoće li ono napast? Nismo još nikad imali. Do sad nismo, hvala Bogu, nikad, eto, pazimo, čuvamo. Do sad nismo. Znači, već je spremno tamo kako će ići odozgo ulaz za bikove. A ja? Ja Mi može već tamo. spremamo pa ćemo to samo podići još na kolje, isto kao što je ovdje okolo arena. Jesi li imao dobro si kazao si nisi imao problema neki, ali eto, na finom mjestu je arena. A evo, počesto sad blizu ljudi idu, kako je to, na primjer, vjerovatno ste obraćali pažnju na to da ne bi djeca blizu bila. Pa naravno, vidi nešto, upozorenja moraju biti. I naravno, u areni se zna ko treba biti, van arene se isto ne može dijete biti uz ogradu, mislim, ne znam koji to roditelj da gurne vodi dijete od 2-3 godine da bi, shvataš. Ja. Uglavnom, mi ćemo povesti računa maksimalno o svemu, imamo i svoje redare, imamo sve svoje, znači pripremljeno, povešćemo računa. Znači, apsolutno ovaj krug ovamo neće biti bikova, ovo je vamo bezbjedno. Jer već imamo od sutra prijatelje najavljene koji hoće da konače ovdje, da prave, šator. Hoće da prave male Čevljanovića. Ko si održava ovo? Livadove. Ja.
Isto sve ovce. Ovce, ja, sve ma ja. ovce. Ma Ma ništa, ovca, šiša, kosilica, sve. ovca, Ne, ja to, sam najbolje kokosi kosilica. najbolje, ja, najbolje kosilica. One to pakuju, one to čiste. Ja, eto kad imaš, već možeš iskoristiti. Ma tako je. Već smo prodajna mjesta naštimali. Ma zna Raja prilike ko je sve dolazio, kako to kod mene bude, eno gore će biti. Znači prodaja mesa, pored roštilji, ma ja, eno stolovi su pokriveni, pošto je loše vrijeme bilo. Samo ih treba rasporediti ako Bog da ima čovjek na miru, da jede, da nije među muzikom, da nije... Pa i to je lijepo, viš, razmišljao si malo da to posložite, ne znam. Pa zato ti kažem, hoću svake godine da napravim da svako dođe ovdje da se osjeća kao u svojoj avliji. Znači ponesi sebi stolić, deku, stolicu, šta ti već paše. Unesi slobodno, sjedi, uživaj. I ovim putem još jednom bi da ponovim, mnogi to zatežu i priča se o tome i posjetioci svi o tom unošenju pića. Pa nek unese svak par pića, pa nek ne nosi gajbom. Jer zloupotrijebili bi neki, znaš, koji bi unijeli gajbom, onda bi preprodavali, jer i to mi se dešavalo, shvataš. Ali par pića nek ponese, meni ne smeta i meso možda mu ne odgovara moje, nek ponese sebi kilo, nek mi ne nosi janje. Znaš, jer odmah se zloupotrijebi to više nego... Znači bude svašta, jel de? Ma joj, čudan smo mi narod, ba. Dešava se svašta. To je ovo čoban sa korner zastavice. Ja, ba. Ja. A nisi, vidiš ti to, hoće li pecnut kad budete igrali? Neće. To smo mi jučer na brzinu, ovo posle kiše, ajde da markiramo stadion, ja i Zet. Ja. Zanimljivo ovo na koridi da se vidi ovako teren za fudbal. Zet je, sad ti kažem, igra trenutno za Liješevu. Čuj. Ja, radi. Kako se zove? Emra Fišek. Eto, Fišek, Emra, nemoj. On radi na Rudniku. Valjda si na linije dobro ucrto, jest, nemoj da bude... Sa mnom radi na Rudniku, tu, eto, voli loptu, ganja, isto i drugi Admir Avdibaš. I on voli loptu, samo eto, on ima puno obaveza, oni imaju farmu svoju. Na farmi radi, eto, tu smo, bit će ti ekipa. Kad se čovjek vrati u djetinjstvo, nekako ovo je slika, to je ta... Tako je. Kad smo igrali po livadama. Tako je, ba eto, hoćemo nešto da se odigra rekreativno, shvataš, nema tu nekih zatezanja, shvataš. I sudije smo doveli, ma tako je, sudije će doći profesionalne. Pojedi popij malo, eto. Tako je, simbolično je to uplata, ta 150 maraka, nije to neka uplata po ekipi, 4+1 ako Bog da igraće se. Subotski je turnir, jel? Tako je. Jel prošao rok za prijave? Danas? Kad je? Pa slušaj, bili smo odredili do 22. ali pošto nismo nikome naplaćivali prije nedelje, pa može prijava biti i do nedelje. Aha, eto, super. Odnosno do subote. Ne, do subote. Jer nismo nikom unaprijed naplaćivali, taj dan je uplata ekipe i prijava i tako. Fino. Ima već nekolicina ekipa prijavljenih. Drago nam je, kad ne bi bilo ni jedne ekipe, ućemo mi odigrati rekreativno koju, ali ima prijavljenih ekipa, stvarno, i ovim putem se zahvaljujem momcima koji su prijavili svoje ekipe i koji će doći da nam uljepšaju. Biće zanimljivo. Hoće, mi ćemo nastojati da to sve uljepšamo još lijepim suđenjem, lijepim druženjem, naravno muzikom uživo i tako. Zato sam te pitao šta je za žene. Ti za Belalju za muškarce. A šta je za žene sad, Senida? Šta je ti smisla za žene sad? Možda nisi ove godine, ali... Pa dogodine ćemo mrežu zategnuti odbojku. I odbojke, ja. Možda bude i to dogodine, vidit ćemo kako. Ništa se ne zna. Erane, evo te. Vidim da ti je vrto domaćinski sređen. Sve smo sredili, pripremili. Očišćeno je. Pa eto, koliko toliko. Je ovo malo rad tradicije, ovako je ovaj... A to to je nama za naše potrebe, ja. To mi se koristimo, ja. Jer evo ove godine, ako Bog da, po prvi put je znači da su bikovi odvojeni od ljudi i treba tako da bude. Ma imamo mi u štalama. Ko muze više? Pa ne muze, imam telad. Ja telad doje. Tako da... Djeno kaže, ko najviše muze će? Muze ili država? Ma ne muze. Ne muze? Ti si rijedak slučaj. Dobro, evo, ma nema, vidi nešto. Svi se nešto žali na državu. Pa svi se žale, a neće da rade. Znaš.
Nek ima jedan i srčan da kaže kako treba. To je tako, Ma ja sam, ne mene ja sam tebi država prošao, danas dat svaki dan hljeb da ti jedeš ako nećeš ustati za rodit. ja sam prošao Nije to do državi. i Italiju, i Sloveniju, i Njemačku, radio sam ko zavarivač, dobre plate imao i sve, malo je prljavo, nismo jutros ko mali. Ma ne moraš spreći. Imamo mi potomaka, to nam je Bizonov sin, našeg Bizona sin, našeg Bizona sin. A ova mi se sviđa mi se i ova. Ovo je curica, jedna manja, ko Bog da, evo ovamo imamo ove. Pa je to, kako hoćeš. Ovamo ove ljepotice imamo. Koga više vole životinje, tebe ili se nije? Ma vole one nas. Ma vole oni nas svi. Oni njih čistimo. Evo ti šuću. Imaju, evo, ove imaju po svoje jedno dijete. Prvi put se tele i ovom prilikom da zahvalim mom prijatelju Amelu Pivoliću, koji mi je prodao ove dvije lijepe junice. Perane, će viriš. Od njeg si kupio. Tako je, tako je, od njega sam kupio. Koliko je tijelko kravi? To sam kupio od mog Envera Patkovića. Od njega sam kupio nju. Pa ako Bog da sad posle naše koride ovo sve ide u pašu. Jel? Sve zajedno i telad, sve ide u pašu ako Bog da. Svijedno ste, fino ste nagodili, nema priče. One će ići ako Bog da pasu. A sve crvene, ova nije, ova. Evo on je na čeću. Ova mi je lijep isto. Je ovo muški? Žensko. Što ne da tele krije. Kriju telad, znaš. Kriju telad. Životinja je zanimljiva, specifična čovječe, šta je? Evo, ovo je mali bizon ako Bog da. Koji, ne vidim. A mali tilko. Hoće li dojiti? Moramo li ga naštimati jer nije mali. Ne može, malo prije su dojili. Malo prije su izdojili, nema mlijeka. Puštala i ona malo prije. Čekaj da snimim tebe, evo. Ovo je bizon broj 2. Ti kad porasteš, ja ću tebe uokvirit, jara. Sad ću ja te pokazati još jednog. Ima kod nas ovoga. Hoćemo ući ovdje gdje je bizon. Aha. Vidiš ti čovječe? Pa vidi, pa mora se ovo ovdje. To je tako. Ko što ljudi misle, znaš, što danas ustra. Ne može. A? Ne može. Odbijno. Ne može. Mora se ovo volit, mora se ovo da bi se moglo držati i sve. Moraš ti to, mora se poraniti, jel da se da? Ma. A? Koliko ti ustaneš? U 6, pola 6. Kako kad? Koliko legneš? I u 1 i u 2. Evo ba našeg bizona, vezamo se mi malo ba, tu su naše mašine. Evo našeg bizona, ko Bog da. Maš. I ove godine ulazi u dobru borbu. Dobrim bikom, dobrim ljudima. Šta to imaš još? Ima janje. Ima jedno janje pitanče. Pa gdje se sakrio? Eno Vidiš vidi. je ono? Ma joj, gdje si se sakrio van? Pa evo kameri. Hajde bizon. Hajde. Hajde stari. To je vidiš kako ga sluša. Pazi. Evo nam je, To što ne priča s tobom, Đeno. tako je, evo nam je od našeg zeće, sin. Kobra. Ovo je jedan ljepota, mladi, godina i po. I on će ako Bog da u subotu arenu. Pa tako, živi zdravi, ja. Zovu. Pozivaju. Pozivaju, pozovite na jovte. Hajde jedna najava, da vidimo. Vidi. Hajde, bizon. Bizoni. Ma lijepi moji. Bizoni. Tako. Zeću. Se nidi nosmije Đeni sve govori. Ja sam to htio snimiti. Puno srce, vjeruj. Ovo je doživljaj, znaš. A ovo će biti nešto u koga puno vjerujem. Ako Bog da, Bože zdravlja. Ovo će biti moj drugi zećo miljenik. Kobra, ujdi Kobra. Ujdi Kobra. Žiću mi zeći su oni tamo strane. Ujdi Kobra. Gdje si moj? Lijepi moj. Nek se olakša. Ja. Nek se olakša da mu ne smije. Hajde bizon. Slušaj, oni stvarno Boga mi stvarno nema, oni su stvarno ljubimci. Kroz ovo se vidi stvarno koliko vi volite ovo. Pa,
Da se ne voli, ne bi moglo se ni deverat, ne bi ti bilo interesantno da evo, što bi meni to bilo ako ne volim bizona, zeću, malu kobru, malog bizona. Da ne volim, ne bi radila to, što će mi? Mislim, ne bi mi bilo to interesantno da ne volim. Jest teret, jest Samo se pazite ovog dolu brkatog. teško, ali... On je opasan. Kojeg? A ovaj brkati je opasan. Brkića! Daj Brkića! On je opasan. Miki. Ovo je zapakavat, pa nećemo Miki. se ni da sa njim upravljati. Ne, Miki, Kad vidiš, dođi. Nemaš ga šta vidjeti, a ljuto kosa. daj kamera meni. Evo zeći. A, evo, vidiš ti to. O, maš. Ja, veliki. Ovo ti čestitam, buraz. Ajde, zečku. Ajde, zečku. Ajde. A vidi, Džeme, jesi ja. Jesi zafrkan, ja. Ja. Lijepi moj. Hoću sam da vidim izraz Dženog lica. Jebe, za ovo se živi. I stvarno bude drago kad vidi, jel ve? Tako je. Džen. Tako, ovo je rezultat našeg truda i rada. Ja njega kad vidim vedrovog Zatvori da ih nije promaha, otkačko. Da je spreman, da A je evo zdrav. ti ovo malu. Miki, Tek ne. onda znam da smo nešto radili. Puno je sad žena, Sad sam onaj. rekao, Puno je sad sam sad rekao, žena, kako se zove. Ajde danas neće cuko. Pazi se, nije mu vjerovat. Brkića, nemoj zafrkavati. Ajde, Nije mu dođi. vjerovat. Ajmo Janki. Evo, pored Evo, svega muško, i žensko. ovo, muško. Evo ljepotana. Ne, Miki. Gledaj ti, gledaj. Ne, Miki. Nije mu majka imala mlijeka, pa smo njega preuzeli. Zato mom. Pa smo ga preuzeli. Mi da ishranimo. Gladan. Džaba je, to je tako. Se nida nekako... Dosta je sad žena, onaj, u svijetu korida, sve ove priče. A malo vas i oni koji zaista na ovakav način srčano radite, pristupate, ne znam, evo ishrani životinja i druženju sa njima na kraju krajeva. Pa, malo prije sam ti rekla da ne volim, ne bi to ni rodila, vjeruj. Mislim, a ja volim što se vi svaki dan žene pojavljuju u ovom sportu, da voli, da uživaju u tome, da... I drago mi je da se družimo što više. Jo, Lutki, čekaj da ga ujamim malo. Hoće si ti, hoćeš da se snimiš? Vidi ga, vidi. Lutko je jedna mala. Pa ti si Lutka. Ti si Lutka. Ja tebe neću ukrast, ali si sladak. A neću te od se nide ukrast, zato što će se nide onda plakat. Znaš, ha? Pa nijemo mene mlijeka. I da ti kupim. Ha? Hoćeš ti da pričaš sam? Ja? A volim ja životinje, je. Znaš koliko ja imam ovaki kod kući? Znaš kako su sadak je baš pravo. Lutka jedna, pravo je sada pitom. Nije mu majka imala mlijeka, ostavila ga i Ja, vidiš. onda smo ga preuzeli da ga Znaš ti dohranimo. vidjeti, on će sad za mnom. Evo, odi mali, dođi mali, dođi vamo. Alo, mali, vidi ga. A moram sa životinjom znati. Tako je. Dođi, maleni. To se vidi Odi. pas ovdje. Tako je. Mali. Ali Moram ga lijepima zatvoriti. Vidio sam ti kažeš, ali čisto ti je, čisto ti je Dođi. baš. Ma vidi nešto, Hajde. ma slušam i održavamo, shvataš. Ali eto, malo danas više gore po svijetu, Moramo pa se nismo zatvoriti. iskidali, shvataš, jel. Dok ti ugrijem mlijeko, čekaj. Eno vidio si da izvedem bilo kojeg, oni su čisti, ba to četka ne silazi s leđa. Česi. Sanida, koliko imate vi djece? 2 curice, mislim A, cure koliko? žene. Ja. Udate, ja. A udate Ma sobe, ja, jel? ja Pa imaju vi ste tu na djecu. vrijeme, Boga mi ste svijedli, a? Ja. Sad moraš u život ići. Još šta te briga, još više, a? Džaba je, to je Ti tako, sa svojom Sanidom, život. ja sam vidio, vi se družite, Život pravo. je Isto takav. cura i momak je rad. Pa tako je, zato se Bravo, borimo i bravo. radimo da nam bude tako. To je tako. Vidim da je Avlija isto sređena, vidim svijeće je došlo do sebe. Senida to Proljeće održava, dolazi. Senida to Pa je... tek evo početak, a bit će još Akcije su ako tu, Bog vidim da. poredane Ja. ukrasi, neki. Jedna lijepa slika s Bištrana kod Kaknje. Jedna lijepa priča sa našim domaćinima, s našim
Dženom, s našom Senidom, koji prošli put pozivam sve ljude koji hoće i žele da vide kakva je to korida na Bišćanima, a lijepi teperči korida, stvarno jedan dobar, lijep doživljaj, da dođete, da podržite ovu lijepu priču, a njima želim sreću i da ovo 100 godina održavaju ovako. Zdravlja, što više, sloge u porodici i sloge među ljudima što više. Pozivamo naravno sve dobre ljude, dobre volje, neka nam dođu da vide šta smo ponovo ove godine napravili. Jednu lijepu priču, sigurno, ja garantujem da će svak lijepo i ugodno osjećati. Mi ćemo dati sve od sebe da to bude baš tako. Znači, eto, imamo subotu lijep program, nedelju ako voda lijep program, subota, da moramo da i to naglasimo, nema ulaza, nema naplate ulaza, nema ništa. Samo se malo pravila držati parkinga i ništa više. Sve ostalo je, znači, u subotu svako ima volju da dođe, da posjedi, da pogleda lijepu loptu što momci igraju, omladna igra. Pa nek bolji pobjedi. Imamo čak i ovdje naše bištranske veterane koji su prijavili ekipu da će odigrati jednu lijepu utakmicu. Nek bolji pobjedi i na koridi i na utakmici. Tako je. Da odete živi, zdravi odavde, da sve potekne u najboljim redu. Tako je. Senida, hoćemo koga pozdraviti na kraju, evo, Raja će gledat po Evropi, oni koji su... Pa ja pozdravljam sve ljude širom svijeta. I Bujrum kogod može da dođe. Svima mjesta ima Bujrum. Čestitam vam na ovom svom poslu koji sam vidio na održavanju tradicije i sasrećom da vam bude. Hvala, živio. Hvala vam. Živi, zdravi bili. Nek se vidi da je žena naredila. Moram slušati. Šta ja znam. Ja sam bio prvo mislio ugašu kameru. Ona mi je najtreća, ona je najpreća. Kad Dženo viće, nemoj evo snimiti za živu glavu, jarane. A ona, pošto Dženo zna da se ja šalim. Moramo se slušati, ćemo. Jel de? Bez dobre priče, bez dobre raje nema ništa. Vidi nešto, jel de, Dženo? Tako je. Vidi nešto, živimo, hvala Bogu, taj život, ja je žena normalan. Međusobni odnos imamo, Bože, koji želio svojoj djeci, a kamoli kome drugom. Ja. Znači, hvala Bogu, imamo poštovanje, međusobno imamo sve, to radimo, borimo se. Bože moj, svi znaju, kogod nas poznaje, zna o kome se radi i sve. Ti, Ženo, slobodno reci da ti je naredila ovu kafu da doneseš. Slušaj, moram slušati. Ona meni pomogne oprati suđe, a njoj pomognem haljine i tako. Dobar. Maksuzija te čeka. Tako je. Bez nje nema priče. Inače bez nje nema priče, jel? Pa slušaj, ovako ja tu sa svojim društvom, slobodno vrijeme. Volim akšamuk, volim druženja. Borba kroz život i svi bi da žive na visokoj nozi i svi bi da nose nake iPhone, nešto, a niko neće kile. Može se nositi iPhone, a biti stočar najbolji. Može. Mora se biti najbolji tesar i mesar. Ali se ne mora kredit da bi imao iPhone u džepu. Jel' A od danas? Ma ima svašta. Svi mi to znamo što u našem društvu sve ima. I budaleština i kredita. Hoće ljudi hljeba nad pogačom, jel? Tako je, ja kažem, ako se kredit digne, pa stambeno riješio, pa ovo, pa ono, pa eto, popravio sebi bolje stanje u svom životu. A Boga, ako si ga digao... To i nekako, jel' ne? Pa tako, ako si ga digao, pa profućku, ne znam onda o čemu razmišlja. Jel' ne? Kako ono ide, čovjek se oslanja na čovjeka. Tako je, treba na drugo, čovjek na čovjeka. Jer to je tako postalo. Sve manje se ljudi i druže. Sve više onakve zavisti, sve više onakvog pakosluka, nažalost. To je žalostno što se dešava u društvu. Jer nemam ja od toga ništa da bi bio nekome zavidan, da bi nekog omalovažavao, ponižavao. Samo pljuni u svoje ruke, zapni, radi i bit će svega. I sve je bolje i bolje. Tja mi za leđa. Juž.
otvoriš da ti otvorim. Je ovo Amidža, šta je ono? Jes, moj Amidža. Amidža, što si pobjegao od nas? Moj Amidža je moja desna ruka. Borio sam. Borio se. Otprije, nije sad, otprije. Hoši i ti mant. Hoši i ti mant. Pomalo. Može biti, ja. A umjeri. Sve granica ima. Ma slaba nam je ekipa ovako, pa mi to slabo na koridi sjedimo. A džava je, mi imamo stvarno lijepu ekipu i družimo se gdje god smo u mogućnosti, znači da zajedno sjedimo, tu su braća Andrijići, Udo Pušćunović, Ivo Radeljić, ima mali Adi Zalihić. Mnogi ima, ali to je ta gro ekipa nekako koja gdje god se pojavimo tu smo, pravimo dernek. Čeno, kad bi znao pričat Hastal ovako gdje god si sjedio. Pa imao bi šta ispričat. A? Duboko mi gledaš nakon što sam to pitao. Pa onako, imao bi šta ispričati, dobra i zla. Više? Pa više je dobra, hvala Bogu. Ja sam nedavno spomenuo i opet kažem, prošlo je se svašta u životu. Imalo se, nemalo se. I ovom prilikom kažem i zahvaljujem se ljudima prije nekih 13 godina kad sam bio na postelji. Sadaka mi je donošena, vitri, zekijat. Nisam mogao da zaradim. Imao sam velike bolove kičme. Hvala opet dragim ljudima i dragom Bogu. Evo Đeno radi i bori se. Koliko iskreni ljudi kad tako prođe jednu tešku životnu priču, evo ovako da ispriča, ne znam, iskreno, iz duše? Pa vidi nešto, imam tog nakog iskustva, imam čak ljudi kojima sam pomagao, pravio humanitarno ili skupio neku humanitarnu. Sad sam za njih ko neki dušman, ko nešto, znaš. Ne cijeni se? Ne cijene. Pojedini ne cijene. Ne treba mene niko dizak ni u nebesa ni ništa, ali ne treba meni omalovažavati, ne treba tražiti od mene nešto što nije. Shvataš. Jer čudan je ovaj život. Treba da se volimo i poštujemo, ne da se izrugavamo, da se svađamo, da ulijećemo jedni drugim za stola, da psujemo, da dešava se svašta. Ja opet kažem, prošlo je se svašta u životu i kad bi ponovo živio, opet bi ponovo isto radio, ponovo bi isto borio se. Svaka čast. Evo i sen ide i kafe. Tako je. Ja napokon i kafa, ja. Pa hajde, dobro je vi kamermana, oćeraj ovo snimanja. Neka. Neka vas. Oćeraj ovo van. Pa dobro nas je, Đeno. Svake godine. Čeraj nas, Đeno. Neka vas, ba svake godine vas ima sve više i više i neka vas. Čizbrko. Šta ima?